Miha Zupan je košarkarski fenomen. Kljub dejstvu, da se je rodil gluh, ga je trdna volja, predvsem pa silna želja in predanost košarki skozi dolga leta napornih treningov pripeljala do laskavega naziva najboljšega gluhega športnika na svetu za leto 2010. Tega podeljuje Mednarodni komite za šport gluhih. Krilni center slovenske košarkarske reprezentance je postal 2006. Še isto leto je zaigral v Evroligi in se v zgodovino najprestižnejšega evropskega klubskega tekmovanja vpisal kot prvi gluhi košarkar, ki je kdajkoli stopil na evroligaški parket. Štiri leta zatem je prišla še ena prelomnica v njegovi karieri. 2 metra in 4 centimetre visoki Zupan je zaigral na 16. svetovnem prvenstvu v Turčiji, ki bo v zgodovini košarke prav tako zavedno zapisano kot prvo, kjer je zaigral gluhi košarkar. Svojo profesionalno pot v tujini je začel leta 2009, ko je prvič zapustil Slovenijo in po Slovanu in Olimpiji našel delodajalca v tujini. Odšel je v Grčijo k Trikali. Nato je 2 leti igral za Spartak St. Petersburg iz Rusije. Trenutno pa 31-letnik igra za turški Türk Telekom. Z Miho Zupanom smo se v Turčiji pogovarjali o njegovi profesionalni športni karieri in košarkarski reprezentanci gluhih. Dün gelecektin, ona ulaşamadım, görmekten vazgeçtim. Bugün aradım, geldim mi? Saat 5'te yere gideceğiz, doktoru muayene edeceğiz. İşte arkadaşım ulaşıyor, sizi aradım hocam, aramızda tekrar organize oldu. Hadi çıkalım da bir şey. Hadi. Şurada da çağırın. Öyle bak. Türkiye'nin böyle arası gidiyor.
Adam mısın? Adam mısın? Adam mısın? Adam mısın? Adam mısın? Dibi. Adamın dibi. Ulan galiba. Dedim biz bağırıyorduk ben. Ulan Carlos diye. Duyuyor muydun? Kardeşim. Mihi Zupanu se zahvaljujemo za intervju in mu želimo veliko uspehov v nadaljni športni karieri. Vam, dragi gledalci, pa hvala za vašo pozornost. Za konec samo še obvestilo, da bodo olimpijske igre gluhih potekale v bolgarski Sofiji konec julija. Na tem prestižnem tekmovanju se bo 12 reprezentanc potegovalo za olimpijska odličja, med njimi tudi najboljše košarkarske reprezentance, kot so Amerika, Litva, Rusija in seveda Slovenija. Pričakujemo zanimive in borbene tekme. Spletna TV bo ekskluzivno poročala iz Sofije, zato vas vabimo, da na www.gluhi.si spremljate potek tekmovanj in rezultate slovenske reprezentance. Nasvidenje.